අටකතාවේ තැන්වල ඒ ඔක්කොම පැහැදිලිව දේශනා කරනවා. විශේෂයෙන් අපිට අටකතාවන් කියන එක අද කාලේ බොහෝ දෙනා අපිට බොහෝ දෙනා මේ මතමතාවලට පස්සලා දෙන අටකතාවන් වගේ දේවල් අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ ධර්මතාවන් වටහා ගන්න. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මේ ගැඹුරු දේවල් විග්‍රහ කරලා තියෙන මේ අටකතාවේ මේ අටකතාව ලියුනේ බුරුම රටේ නෙමෙයි මේ ලංකාවේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන අපේ ලංකාවේ අතීතයේ වැඩ වාසය කරපු ගරු සම්භාවනීය වූ ඒ වගේ ඥානය පරිපූර්ණ පෞද්ගලික ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගරු කරන්නට ඕනේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ බොහෝම ගැඹුරින් දීලා තියෙන දෙලේ තියෙන දේවල් බොහෝම ගැඹුරින් කියන විස්තර කරලා තියෙනවා. අන්න ඒවා අපි තේරුම් ගන්නකොට සුරජාන වහන්සේගේ නියම ධර්මයක් වටහා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා අපි අටකතාවන් එක හෙලා පිළිගන්නට ඕනේ කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ වගේ මධ්‍ය නිකායේ මහා බෝධිපාල සූත්‍රාදී තැන්වල මේවා බොහොම පැහැදිලිව දේශනා කරන බව ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුද්දක් විස්තර කරනවා. ඒ විපස්සනා ඥානයන් තුළ සම්මත ඥානය, ඒ වගේම සංකල්පක ඥානය දක්වා වැඩෙනා විපස්සනා ඥානයන් තුළ මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අනුකූලට වැඩෙනවා. මේ කියනවා ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ඒ වගේම සතර මාර්ග, සතර පරයන්ගලේ පරිපූර්ණ වෙන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය අන්‍ය අවස්ථාවට කියනවා ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. අන්‍ය දක්වා අපේ ක්‍රමවත්ව නිරූපණය නම් අන්‍ය එකට කියනවා ත්‍රිවෝධස්තේ. When realizing the manner, your potency of past knowledge are associated with noble people path. I will calculate. Number one, Samadhi. Samadhi realizes the noble truth of the cessation of suffering, that is, Asankata, conditions, element of Nirvana. Samadhi right intention. Samadhi applying the mind to the Nirvana object. Samadhi right effort to realize Nirvana by direct knowledge. Samadhi right mindfulness to realize Nirvana by your own direct knowledge. Samadhi right concentration on the Nirvana object. At the time, you are different stages of noble path. Just trying the development which will commit not to become Samavacha right speech, Samagamanta right action, and Samaajiva right livelihood. Because of this reason, at the moment of past knowledge, these three noble paths, right speech, right action, and right livelihood are also present. Altogether, they are noble eightfold paths for realizing Nirvana. They are supremely noble eightfold paths. Altogether, they are for noble truths. But here I want to explain a little bit more. There is Puja Gara Sabda, Sija Sanjota. Sabda number 1114. In that Sabda, Buddha says, Your government will be over here. Anduka Ariya Sija Yaka Buddha Nabi Samija. Duka Samudya Ariya Sija Yaka Buddha Nabi Samija. Duka Nirodha Ariya Sija Yaka Buddha Nabi Samija. Samadukha Sanjagri Swamiji Nidana Vajali. If because someone says that without realizing the noble truth of suffering as it really is, without realizing the noble truth of the origin of suffering as it really is, without realizing the noble truth of the cessation of suffering as it really is, without realizing the noble truth of the fact leading to the cessation of suffering as it really is, and will do the end of suffering, such as this is impossible.
This is the Buddha's teaching. Do you have enough confidence in that teaching? If you have enough confidence, if you want, you continue like highest wholesome karma, that is highest wholesome merit. You must try to realize Full Noble Truth by your own direct knowledge, not by hearsay. This is necessary. How you should practice. There is another sutta in Sikha Sayaka, number 1 sutta. This is Samadhi sutta. In that sutta, Buddha says, Samadhi Bhikkhave Bhaveda Samadhita Bhikkhave Bhikkhu Yatha Buddha Pajanadi Kincha Yatha Buddha Pajanadi Ida Dukkati Yatha Buddha Pajanadi Ayadukkati Muriyati Yatha Buddha Pajanadi Ayadukkati Nirodhati Yatha Buddha Pajanadi Ayadukkati Nirodha Gambini Trivrati Yatha Buddha Pajanadi. In this way, Buddha explains what this meaning. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the Dhammas as they really are. What does he understand? As they really are. He understands this is noble truth of suffering, dukkha, as it really is. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha. He understands as it really is. This is the noble truth of the path, leading to the cessation of suffering. Do you have enough confidence in this Buddha's teaching? If you have enough faith or enough confidence, you should not criticize samatha, concentration. So, one type of concentration, access concentration or jhana concentration, but you must practice. Why? This especially Buddha always prays for jhana. So eva samadhi jaise ke priso ke priyo jhane etc. When both jhana, consciousness, becomes very strong and powerful, he, at that time, that jhana will produce priyo jhana, luminous breath. With the excessive of that luminous practice, you get some argument, materiality, argument, mentality, and their presence. It is very easy. Because of this reason, Buddha says, for example, here, there is limited light. Since there is no light, we cannot see to each other clearly. In the same way, without concentrated mind, without light of wisdom, if you practice vipassana, this is just only superficial. So please practice concentration in the matter. But when you are practicing the matter,